nyame ana papa so na watumi ayi efi wo so nti enyime ya tenasia na papa nso atenasi nyame fide ne mfiri ha na ibewie no bu se wasua de pa se uye kristoni se uye muslimi ana se wankasa kura no ebia wosom bi no bu se nsem papa no kura nsem no ena Malam Muhammad from Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center ya tenasi ya de ebrejumade live on Kumawu TV, live on Facebook, live on YouTube, and our friends, so live on Unity 87.7 FM. Kwawu ATB, a name Uko Eastern Region, now radio station a Kansempa, na professionally, omo eye juma, I feel be anyone, na I was say uti Unity 87.7 FM. Madam Transe, Manakwaba na fi yemvan paibo en shasye. Madam Akwaba. Ya nuya bibia boko ya mompa na afi ya nsen komo na se to afi anya so ya yede ana ya kana se Tuesday ndebna da ya to ya yede na awasi yetimedia yeye nan da se ama otwedampo nyankopo to bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hidina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين amen amen bibi bia ni ha obeye otumfo nyankopon san yede enim nti ndi anwomre yi otumfo edi otumfo nyankopon di mu na yedete ende studio ha nyankopon madabia na mekase tachirama na yede kasa edi ye bibia no dabia yembompa yese de yede tachirama ne be ye bia no enya papa enye nhyira emfa mayen eno ho pe ana ya bo humpaye amen na me will believe ewo gidie wo menyankopon amegine di mo se de anso ya beka no sa ankoyiye nkura nipa no so betu bibi ase akorate amen ente saneti okọ abosomfo no mu a de ma se obosom bara oba kristosom a ye wo sofo no ye mebre ye wo difo ye wo sempakani ye wo techireni oba moziremi mu so a ye wo mala yewa imam ya kasa malam wa onu jumadi ne sen o say ya kasa malam wa malam stand ko Kristo as evangelist okay sampakani yes malam sampakani malam oye teacher ni sheikh ayo bi ati so peni bi odimu oye kronkron ana difo na yime stand ko Kristo mu te say elder imam aya sofo obi a obeti ni de bia alaje nanso asechire na say bia wa free ha ana zambarmani ya free no kurum aba Ghana na yen ya free na abochi ni nyami ni bia entete say wo free ha na okodru aje wa de be kana say ya free wa alaje a ohoho a waba aje ente wo ohoho alaje nanso asechire na okay alaje no asechire na say bia ohoho oh okay na maka alaje ni obi a bia akomeka aba na wa ware no David no wa ware bai sebe da bia me kase se ye kano kware a kire ye ho a ende duru ba bia ye nkramosom no ase e tonsium oh sir because no bia ko aja ba ne dwaman kras na me a mesi wa na ponche a wonye no ofia na aje na okoba na laji na da ne din so no ye din be de ono na kwa ba no akọ konkrom bia ho aba no obo adwaman kras na wo a wo se wo ye leman oni mo hwe na di ai ana ebinum wo ho ade ehia na say wa bonese na ya fra na ye alaji eno nti na okọ enye bibia nti na se me ne wo kasai wo ko aja ba na wo maame akomde no unua akomde no wo ko aja ba bosin a wo bokọ ye tatao na wo ton wo kasa kwakotuaka ana aje na wo kono krovo na ntwie na wo wi aye a wo de ko eno eye aja na se e come do ma me no se njira se on dabi kana so de inshallah dabi ana me kase so bi free ha e ko aj kraba na wo ame na wo kasai na wo ni sika wo de beko na wo nyanya wo ma me wo te sha hana nof na wo tumi tuka e ko kosra wo ma me a wo na nhira ne nyina ya pe sanity many are odia ba ye hunu dia be ya nyaza Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center o ko wati bi de wo e ho na e adwuma na we dia ansa na memo wa che de wo ye no
malam ke hu ye nan ke bi nipa be bia be 20 2 hours ya de amayi nanka ye de ba kwa betra ha o kan di wi o na mani na eye me ya kamia na enko machini a na mikuhu malam na pe dia dance obi kura ba wo so me so kura na me wo na malam abo mama wo ana na wo de wo se 27 years afi ye wuro 28 years ko wotibi no ya adwuma ebi radio station ebi bi nyu bibire ho na no matan konwa tenase asum dwemu enso fo bia me dia dance da o mo se da bia me ka se wuhu malam ana difo ana konfo na se o se obi yare na odi nipa na ebetena se so ndi dance ya hono se da moment na mfiri nyame because me ne wo ka se nti se bi papa se ma ya ade ama wa me mbetena ha nyame na ama me kwai mama timi ayi ama wo ana de me ka wonje de me ka na nti sa bana malam Muhammad ma se obi yare me ne me se me nyankopo me gini di no wana abo ama mama se nipa na yare enti so ba betena ha edi me ho adanse ya obi o hwe TV ne nyame nka so mra me ho sa dance di nti no de beba nso sa nipa na me mo anso ni ne ho ne mbo aye de enni me ho nti oba de be ya ne se meje ne sika di kwa emfa ade bi a wo ye bia na eyigidie na nya so wo di obi sasa be me di obi ba ha me bisa kuma sa Asante Region say me ya me nkwala akura Asante Region ha ye ni mo na ana Asante Region obi wa Asante Region omo wa Asante Region ha nyina na woni mo na mbeti me aba be pe obi wo mo adwuma mo ha so woni adanse ena ayadwene ye wo bi wo ho amene wo kasai obeye program no mbe bie phone line se na kura na yetimi mo de phone timi de phone no to flight mode na onwa de phone so no ana no krofo frɛ fa so anka sebe gafra obetimi frɛ malama na sofo me ba yare o odaka mu o ye ko so o se Jesus no ho atɔ no nti sebe nyanko bonkonkonti na odia o se instant miracle so ho sankyerene ye animuanu ya sankyerene papa ana me ka kyerɛ o se sebe mene wo mi no ye gidie ne san bisa minu ya malam ne sofo ne so no nkasa wote ho sisi o hwe malam Muhammad on ne gidie ne se obetima agina so ayasa instant no gidie be no ne do ko mo gidie no papa odi ama yen kwa adwuma no so meba ho obi a wo hwe ye o pese obakowu atibie malam Muhammad Spiritual Herbal Center dwuma bi ben na odi no ho ye kasi dwuma di malam Muhammad Spiritual and Herbal Center amede no ebi wo ho a obi kasi oya malam ade no de Spiritual and Herbal Center na aka ebi kwa nya ya kwa nka minyi spiritual no Herbal Center na so emfa because obi a honhom e tata no ana wo ba me ho a honhom ne be fa na kwan na wo so wafa wo kwan enti abasa na aya Spiritual and Herbal Center ana me ho so wo yare ne ya honhom a yes na hawa yes o so honhom ne fa ne kwan yes na so fa wo kwan enti hono na santa no obi a be fa na kwan enti dia tetie wo no timi banko ade inshallah you know they make what they make in time say radio no and crofos ya fa no live na me fa me telephone number se no ntodwa ho na fe no yen ko no so malam Muhammad Spiritual and Herbal Center ame wo kwawu atibi asikafo amantam me telephone number se ni 0245 77 18 01 0245 77 1801 and I be 0200 797 887 0200 797 887 and mo amotie wo FM station no numbers na ya 4 na 2 na me de amount no mrepam no mbesa de bia almost mo he TV so kra no numbers no egu screen no enti fa na yedi nkomo ya no ofra ye no ebetimi adi komo obibeka se na malam Muhammad owahin the whole world da bia me ka se malam Muhammad me ya Africa ni oba Africa so na wuche mu malam Muhammad me ya Ghana ni oba Ghana mo nkasa na wo chire mu ana wuche mu so a
Mala Muhammad me yesirimunia obaka mu ha yakase tani me tani ta me yetani ntafo na mo tutu sa what did they make enti no Mala Muhammad no me yesirimuni no Eastern region me wona te se dua isi ho me wo Eastern region te se dua isi wo dua bia ne na maman yeah enti na maman a me wo so no eye kwawuman mo kwawu ana kwawu no so so because you said we be an branches enti me wo branch ba ko so a friend no kwawu atibie mountain na so ba bia Easter duru a aye omotimi hu no say o plagrading say me wo kwawu atibie okay wonya duru nkokọ ba bia wo be fra bia wo de duru nkokọ a taxi driver bia ba kacha na say Mala Muhammad inshallah ana wo duru cycle kura na wo faka say o ko Mala Muhammad ho nkokọ ka o de obeba obeba be si wa kire obeba because 27 years Kumase ha ebia ofa ka wo so for lie ho ana bia akajetia ana ofa no asafo ho so konkoko Mala Muhammad ho a driver ni no si wa bakasa hana obefata zi akọ you ma ko wati be 27 years 27 good years enyen le oba ba ko ana atie na ayefa na no na se sabe gafra wo Mala mana difo o se ma so e wo ha ma so e wo se ano na de ye ne furu adwuma na oye oh sir I no furu obi more branches na branches dey sabe adom ene dey ye furu ye yefu because the mama na wo kana sa fa na se me wo hai ebia ye de obi abamachi o da hospital o yare Mala mi wo mo fa me nko Mala mo ho ye de ne beba ho no ye se Mala ma ba kuma sa me be ye adwuma ha 1 week asana ma konkoko ni pani wu ana me na cha se me bua ni ba ana ebia me ne wo kasai no obi aba me nche fa na se ye ne yam ana ebia attack te se bia dam oba ya me man me kire o mo ma moduro aye ana wi asore pa ya se ye de ne ba ye baba ya se Mala ma ba kuma so be ye adwuma 1 week nje no o branch na obi no amfa so na de wan ana obi so o se makola ni aye honhoma na obechicha ma won kwala na nyame akwan no me ya me ne wo kasai achade anyame de ma me ebetumi abase menua na mai say ye wo ha kura na obi anu ha sa achade we bi be kwa ama no okay nti wo chade ni bia obabi wo faase bia na be da no so wotete no na me tete na kwa man so adwuma na me ye na ya achade anyame na de achame na se difo ka kira wo se nyame acha na achade wo akwala otete no ani e bia sabe gafra hom na ode tete konfo ya tete no Yesu ya tete na sai e wo nyame mu ya komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tete ne san e wo nyame Yesu nya suafo nti wo kono to onyu mu nyanka da bio papa na me ka se onya wo nyanka no nyanka no so wo nyane nti wo si we se wa wo nkwala na nya na nyame yadom na se bia kakra wo wo nsam na wo si dan ya sa ye de wo ne de wo bewu nso wo de wajapa de na ma wo ma na no nkyira se e bia sei na so de jaye na no na ye ye do de jaye no eno ade ye ana ena wo se ubi za ho abusia o he ewia simu ene sunsun dwumadie e wo Kumawu TV wo say tie so e wo Unity 87.7 FM ko etbi ene Mala Muhammad Spiritual Herbal Center ena yedi nkomo how bi an yedi nkomo bo so na yebi kwa na ntimi amawo how no so a de hia ne so bitu na amawo na ba Kwawu etbi ho Eastern region ena Mala wo Kumase a ufaka eko konongo unya faka kokonongo ne nkokọ a o de ofo kan so konkokọ o wuti kokọ pepepa o se ko wati bi tasiro bia do beko Mala Muhammad ho ufin kan so na eba sa gana bia fira bia no ko sin kokọ na o se kokọ wati bi Malam e ho a se de o si chiri mu no 24/7 o ho a obeya adwuma no no ni branches e wo Tamale e no ni bi so e wo Kintampo na bia wo no e wo Kwawu atibi enfie do no so 27 years e na watra ho aye adwuma Malam nyuma no ebi ne de he yare be sa bi na wasa yare ne de da bia na me ka se won se yare a eye problem e ma nipa aye hu eye etwere yare etwere no etwere yare wo hoyi so etwere yare wo bi so a e ma sabe e sai nipa na dwe otimi yete se jimefo twere yare eye hu pa sabe e se na kura te se dam dam ne yehu ne se osai neama na etwere yare eyehu ana efere nso yes ana twere yare no ye wo twere yare no mu difference okay ebi wo ho a anadwo na eba
ebi nso wɔ hɔ a woduru nipa mu pa na eba ebi nso wɔ hɔ a awia no ɔsrane na ekyemu a yɛka ne sɛ ɔsrane ekyemu anya 15 fo na eba ana ekowu no na aba enti twere yare no so na aya na dodo na hu ne sɛ wotwahwe na wano pohuru a ɛna kyɛ sɛ wo yare twere yare ente saa twere yare ni bi wɔ hɔ a ɛwɔ bi so nso sɛ ɛwɔ no so no enya base ya osade mu se no waye titiriti nti be 1 minute ona ebekọ no na nani so aye se shan eye twere yare ya no mu nim no mo se honhom ana eba no so eye twere yare ebi so wo ho so a owo ho a o se me da ho na jo a ase me hu ne se light bi ba me so eba ya na ma ye titiriti ya se ye murunku ma che no ɛno so ɛwɔ hɔ ɛyɛ twere yare ebi wɔ hɔ ɔwɔ no nkɔla nyina wie ansa na ɔnya twere yare no ebi wɔ hɔ wanyini ebi wɔ hɔ ɛyɛ school mu ansa na ɔkɔ school no wanya twere yare no enti twere yare nso no no kware ɛwɔ mu ne sɛ deɛ papa sɛbi ɛna tiafo a mu tie yɛn obi ɛwɔ hɔ a na ba yare twere yare ade twere yare no anya mpaebɔ de bia ya na mekase ekuro da wonan a malam betimi abɔ mpa ya gokuro no so difo betimi abɔ mpa ye konfo be bɔ mpa ye gokuro no so san krofo ne nyina abɔ mpa ye gokuro no so na wa ahohoro amfa adura ngoso a kuro no ebewu ana thank you enti me na wo kasa na anya se bia twere yare fabra me mo mpa ye oba ye be na wo bebo because se kan twa wonsa na wo dwane kodi dade adura awase wo triti makuro no because dade adura na wakodi ni nkyere se kuro no ibewu because etwawo ansana ukodi aduro enti twere yare no obi o wa na ba yare twere yare na wa fa kwala no ode na ko hospital ye manndro ye be manndro be hyehye kama obe ya fine entama nso ya later na hwe nipa no ohwe ade na asai na wagimi waye gimifo osi ho a na wasresere ne ma nse so obe ye na oye enti ne wase wutu anamo na wode sa nipa na eba kwawu atibie asikafo amanta ebi nso wɔ hɔ so a ekuro atena ne widie mu amande wo ba ka mu hakura atema atena nipa widie mu amande ya frɛ na sɛ kisikuro ade na ade wo yɛ police ni ana wo yɛ soja ni a wo gye title na kuro party me abɛgye title wɔ nipa widie mu ebi wa sɛ diabetes sɛ na me kyerɛ wo no ya sɛ ɔhwan na to nyuma wo sɛ wo fiefo yɛ wa wo sɛ mapel ana de be ka wo de be ka na se enti mala Muhammad say eye kuru a to anamo na bra kwawu atibie asikafo amantam obi wo ho a me ne wo kasa ne de ne ya osa na ye ka ho asamo sabi obate say Kristo mu a Kristofo ni me say Yesu obi wo yefo yare osa ne yare na bisa wo ho se kwembe no fa so sa yare no onim me ne wo kasa obi wo osa no de nam bompa ye mame ye Yesu ye eno anya sawo ewo bia na gina bre because me ne wo kase osa yare na nipa na wo no me be bie ne ma so kakra manya me timi bia esi ma wo a wotie ni asofo ne bia ya wal na ne nya grokra because me ne wo kase eduru bre bia obi owo osa pa aye den no beduru me mala Muhammad ho a megina na be yisa Yesu akwan so no osa no mbasana manako ebeko it doesn't matter mredu adi dabi send na make kire wo se megina anabi Yisa Yisa na Kristo mu fre ne Yesu megina anabi Yisa kwan so mbasana yare osa na ebeko because osa na ebeko no enu nie o say Yesu esa obi a no we yefo yare ente se wotena se na wo hwe a yefo yare no osa na eduru bre bi a na ade ache ade achiye na ohu si nipa ne yefu no ɛha na saa no twi no me hu sa na me ka yefu no ɛwo aha wo na ɛha na saa no otu nani ehwe na kyise no ana wo hu no si awia no o si ye wo biribi wo ha wie pia no pa ɛyefu wan ko te se sana ade besa no da bre no ana osa na te ema de wo yefu yare no ema na koye na bisa wo ya se obi o so ye Kristo ni no oni mo se kwan be no fa so ebe sa ya na ento ogina ho Yesu ye enti sa no tie ne se jiwa hu ne sa wia no na wo kosa no tie na wusi se wo de ma yefu yare enko obesa mani pa na problem enti na ye sa ne mani nyina enti duru ba bi
na Kristo fo e ka se ade na wo ye Kristo ni wo koka wo ye kramoni wo koka Kristo fo asam wo ye kramoni ana wo ye Kristo ni wo koka kramofo asam da bia na me go asam bia me ka se ye ka se Islam ana e bia Kristo ane bosonsom a aye na hostess atache da ho malam gina ha konfo gina ha difo gina ha na se difo na face wo na hote ana wo malam na face wo na wo hote na wo mabo so na wo de hwi atache ne mu a ebe petegu wo malam na ho na ko petegu difo no ho na sa be petegu konfo no ho enti se wo difo so na de wo ye kristoni ankasa aye no kware no de se kristo so na ye se na ye obo sini hu because I was say a comma all angles because me Islam ye kramo so na kra enye wonso a wo se we yo kristo ni wonya sofo nso wa wotimi wo se kristo so no enye na de na wonka no kware no ama nyipa na hu no se adenti no bi namba bi na enye otimi bisa enye ya brabo na ema na nya na ya na se nya sa na sisi ya somnya ya se no ya frem ya sai no na ya kana se ya sai no because oba ye nkwan na wuta kamfo ne bebere a da kro wa hwe ya nchi ne be se no kra ai no kra na me ka tra ada bia oba hye moku bi twem na nkrofo ehuro no fe se ye jeje na so da bia sa moku no ofri akon krankra ba obekoto ana ebia mene wo kazei na obi wo ho na ebia ba this time wo free he ko abrochire no ye wo ntade bi aba wo di abrochire be 20 years afena satade ne bante gusu wo adwe mu ente wo baga na wo satade ne nkrofo osere wo baga pa mo hwe na ma hwe no atwem nso na tama wo Ghana no na satade ne ba so nte wo de ba me ye hu na se wo ya baga nso na atwem ente tembia no wo ye kase ebia malam ye wo malam ane wo malam ye wo bi o ye malam nso me ne wo kase yi sabe gafra sala kura onye obi o ye malam me ne wo kase yi sabe kura no sabe aye ene ma bi wo ho a aye bi ka ye o be kan samu a ena be ka no ena bi say ye ho hwe say ye malam fu am wo de example kuma se ha eko Ghana ha nyina ye Islam fasting timodro Arab foi eya ado na ya ka no te se ye obi o tu abula ye obi ho ye se ye disa sika na ba se ye tu abula na ye si kramofo asole da yan kasa kura no na kramofo ache sika na di na ye se chinchim timamofo na nsa se ye mfa sika ma sika na ba na se ye fancy no asole da na enje no ya nyame so nipa na ntimi ansuro hwe wadi asole ya ka na se kramofo asole da sika so for na timi adi asol dan sika ntia wono no kware be no wa obeka kire wa me ne wokase asem sebe enti ne mala Muhammad jumadi amedi no ebi o etwere edam krono obi o wonuma sapa ama ye hu ne se onuma sa opasujai mala me se fana bra ebi so wo hon so ana koma yare na e wo hono se eba se ya obeka se ye diansa wura no mu ana ye twe mala me se wo dia bra obi so ose malam de wo me ho enenana me ho malam ye ho hwenye ye na se bibi na me ho malam se wo de abra obi so wa edia afuo ana asase binti no ana nipa no je ni bre ana watu na duro malam se nkasa wo de bompa ya se nyankopon ebetimi ama watimi abeduru malam Muhammad ho asa ebi so ose malam menwo awon ma warrior che awon ma ebi o se na be ma na wo baako membe ba ware na menwo enti bemma ne de etu no asafo hene me de ma wo na wo oboa bemma ne bi wo ho a wono no ba na anyem no osanye ono a anyo ono no wa ye oba na ka bi osanye ono oba na so se mi yin nse numbu oba no wo akwala na makwala na benya 16 years afi na me ne wo kasayi no oba ne bete no oyaso wo kwa akware no ba yi bufu no woro no ho de no tutu fam sisa no kwara se nyese we ya menene na awo ana wanhwa kwalai na se wo kwakọ ware dia awo de awo wo da me bisa so ba be na wo be ware na wo na be wo no me da be ma na so no me ne da be ma na so no wo ba no pekura fa kire se wo kwanyema be hye beri ma no enam se wo kwanyema a be ma na wo de ba be hye ne ntino amfa ba wo ja be ma na yes ento do na be o ja ware ya ko ware ya na wa wo because e da be ma na so enti e wadi ne bi ho a
abana ma no nwa awofo no onwu aja no ebi wo ba no na efiri na owo ba no kura me no wo kasa die na wo no akwala na owo no maame wa kofi a wakwachi akwala na da akwala na wo ba no eso owo no wa kofi a wakwachi akwala na da wa ko ka mazam enti yes enti say ye no me a ebe ye adwuma oba bi so wo ho so a me no wo kasa wa ware awo ma awo na ma no esa gina ma ni bi suban so because e bia wa wo si we what me ayo bo mo dia kwanyem oba bi won na tena ho wa bre na ho ama nyensan aba nyensan ba ya na nyame mfa sa ma mp sa ya to mo ba na nsan yan e bia ya koso emu in ba kwa be hu sa oba no so pen wunti no sa be maniti wa ko ya abortion o ya abortion ni bia fe do so nware na hu ni se mp nti na ma wo so nware media na wo so wa domino se pa se me ne wo nyensan se nyensan na sa ye de afa na sa du na wo de ko nyensan a wo de awo wo da oba no wa domino na wo nomene enti oba no ko ware a awo be na ba ya den na obidin nam ma mi na litia na odi nam yan sene mo na ya bayefo de bia oba wo na ma mi nya bayefo a ya na sene ya go na so de compare bu na sade na mpa baba ya de akle no because we ye kramoni o ya sala o bo mpaye wo ye kristo ne wo kwa asore wo bo mpaye nto hawo na ba nto hawo ne ye he hawo no solution de bi hawo ni free na yetimi atuase ana nene ye wo malamfo ne bi wo ho a wo de ma me nkosa nde nsam ne de nkrofo mu nya mo so na mu tie pa nsam wo ho pa enti me ne wo kasa sa ne ma no obi be ya emfa enti na mama lam e ka kire wo se me ne wo kasa ye wa komshafo baako 1444 anyankopon mo ba sa ase so me be sa difo a omo ana malamfo ye boy ho asafo hene se me bia phone line se obi mo baako 20 pedi ma me a obere na wabo o se bi obehye se bobo na enefo yi ayenin ne ane de na mo nyankopon se omo nyina ye komshafo ba omo ka 144 no 1044 ya komshane Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ya last prophet ai bimba biem e bin so mbabie ntina yimu ayi na omo nya bia wan ayi yimu na ya wahai ayi yimu ayazamo na me wodi ameba ende ya se ye wo fofo na no kwan nti nya botre ende meba enti mame nkwa yare no so ya sana makọ because nkrofo wo problem obi o wa mene wo kasa stroke a cheno wa ya stroke no enko malam sebra obi so ho malam stroke no ebia wodi abra because ya kasa stroke a say ye hunamani ye hunhum malam sebra because ye komishani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ono anana omo ye ya no mo pese omukunu ya fa kwan bia so enye ye entemino kasa ye statue adendadoa ewo ho eto bia ma na wo ye ana ye dokotu na bulan ewo ne fie ne su ye dokotu abulam no sanso no no mo ye ana ma ya komishani Muhammad oyare ye onum nsuo no oyare ye ne nsanyina ye sei enna ma nyankopon de clouds blebe nas no clouds blebe mfalke edebai entemino kunya kramoni clouds blebe nas okai clouds blebe mfalke okai onim se die na obetimi ade aye die ntina masa ebaye onim enti Malik Jibril mu Christopher mu friend Angel Gabriel ana nti omo ye bia ya komishani ne honto no omo ye bia ne honto no ana nyankopon soma Malik Jibril Christopher mu friend Angel Gabriel odane ne ho nipa ba ye nto na be ka kire omo sei se ne ho beto na yenko hwi nsuo na ewo abula no mo no enti ye ko hwi nsuo ni nyina ye hwi nsuo ni nyina ne mo ho statue no dam ana mo ye statue no na ye do to ho enti ye do to ho no so mo ntu dadoa no ye tu dadoa na pa na ye komishani Muhammad sallallahu alaihi wasallam wo kabaji ena manyankopon de sa aya na bai enti wo kan a ayasamu wo na wo de kapa na omutu pa wo de kapa na adwo enyane ya enti obi kura na koma prekope wo to no mu kura no na me ben ho a me wo de me yesisi a me de me sakapa inshallah na koma no ebe sa ya adwuma wini ya kwanchire sa enna me kira wo enti na sa me kase bia stroke a yes adwuma na ye no se wo ye adwuma no wo nukwarem
free nyamia anyanka wanya bansere ana sabi gafra obi ho se obi bakasa mala me pese me ne won tonchia me nyankopon na medano wo ye dan na won me abetonchia o ka se bra makachi me ne tonchia se wo ba me say me say to adwemu ayamala mana difo konfo yesa ne mana o wane gina bre won tonchia na papa sabi gafra adene me yama wo mo se mala Muhammad maye na nyanchi ato because me ko tonchia me nyankopo be paw machi manim be guase yes ana wadi kan na ko tonchia wan viwa ene asu inshallah enti ye wani ma bebre wo ho a problems na ayeyen enna me no kase sa papa wonimu a anyo ba bia na wose wona na da mmerima ni ma ana mba so ni ma anya berima bia na wose wona na da yes because ye wo bema bi wo ho a ya domino se bema we na brabo nsi ni ye da kwatiti wi ase basai emfa wo se aduma we aye mo boss kuma would manager dia ana director dia aye na dia no ebia wa show baby ya no ba na domino se bra me no wa bre am wo be do this level so mpe wo brabo nsi wi ye da kwatiti wi ase basai ave no be start tonton na cash na japade a wa ye radio ebe close ente san bema ne be hunu no pe wona wo pene so na wona na kwada pade na besi ento no me na oba na afa ento no beto na car ba ko no na oba na ton na handbag e je bedo so obedi car ba ko si ka bewe na oba no ahwo akire na na wonchire enti me no wo kase ye woni ama bebre enti na mama la ma kira wo se bra obi o aye stroke obi wo se mala me de ne ya babaso babaso o de chia na wo babaso wo se me ko mpaibo papa wo de asam na me bisa ano hye babaso de wan he babaso wo se me de ko mpaibo aba atiefo wo de mpachew bebre ana difo no mutie me nka asam mpaibo nye na mitimi ade nyina ye nso ade papa vango hanya me kase mo area ha na mo transformer denti ama ebia Ghana ha nyina electricity ayi awefa na kuso mo na wo enso adenti na Ghana ha nyina ya chichaba area bia wona transformer se load no be doso ani ya chim entade nya de ni nyina na Yesu ye anya de ni nyina na ye komshe de Muhammad ye never load abaso load no baso ade no be ye so chichim enti enomo no ana ye problem ema me nua no nkramofo ena kristofo enti eduru ba bia etimi ya me ya se difo pa na wutimi hu so konfo twanempo ase wo mako manya me no na akoda bosumfie anya me no na akoyese entimi ya he no ate ha wo ma dome o dome enya adwuma won ne nyina bosum no ho na monko enti wo dome ne de na beba mama bede wo ya asem na de asempa enti mala Muhammad ka kira wo se obi wo ho a wo ho se na ya tai malam se bra ne de ne ya babaso ebi wo ho so enti mema ne be ma na fon ewuram malam se bra ebi so se ne be ma na enya adwuma ewu koduto malam se inshallah bombade na bra kwa atibi asikafo amantam ebi so se malam akwala na me wono no ase gini ahonhom aware no enti ebase ya ontimi nya na hohwe oti hodi abia sei malam sebra oye berma kura baso be ware no a oh na ware jate no o ko ware oba kura no ware jate ana obema be ware oba no ware jate malam se wodi abra ma ware na inshallah bi so spiritual marriage obeda na adwono no obi ada malam se nkasa wodi bombode na bra kwa atibi asikafo amantam obi se malam me de nyina na say malam me ni mi kunu abre enne mi kunu so ware mi biem se damfo kura na dadawo ama wa ko jawu kunu na wugu so pewade a malam se ensro bra ensro se wo namba bi na wo yira fire wo ne ama wo san se wo ji kofa se san kofa wo ye njiri enti malam Muhammad se bra obi wo ho so me ne wo kaso ne yere te ho busumi siani oba ne ma on nda no de nam mpaje wo munka bi mame na ebi o ye Roman ni na o de akọ Roman father wa sika bi Roman father o feelings be no
wanya feelings da onya kura onya bi fanshi onya baby fanshi to be da kwa kaze oba no emma kwan no nukunna baba o zi azamu obi azema enti malam se bra ye Quran mu ye wo bi a ye fe na umru guys no ono aye born no na moja ni ne mu okay moja ni ne mu de wo ne mu aye spam be ma hunsuo na oba hunsuo wonna dakoro wonna baba ko 99 ena dae omo dae na so no sister ko nsuo na osakwache ne nyem na ka homa ne 100 enti sa 100 we no me bisa so the whole world when the bit ma set sa record abi anya seti enti mala me ka kira wo se so ma ni nyina onyem mo nyina sitire enti mala me ka kira wo se enti wo low sperm count no ana wontimi wo no ana wo sisimu na ye mre no bra me kira wo mure guys ho akwa ma ho no say yes awa be me mu o wo na mbakura wo be wo banyima wo inshallah o ye enu no men kofa ye komishede Muhammad akwai men kofa Yesu akwai men kofa Solomon akwai men kofa we akwai e wo bia ne na akwai okay enti malam se bra ko atibie asikafo amanta Eastern region ana numbers ni bi ana nipa bia wo na masase so awaso nya bible ena no nyam protection and favor okay protection no ye wo mu difference pe wo ko bi ncho so do be hye ne ne mansa empene so awaso hu so ye ne ne mana mane enti no do wa hye ne tumi ne sa tumi ne beje wo okay no china onni mra na so bi me no wan kan kire we enna ma me ka say Isaiah Hosea 4 verse 6 a lack of knowledge no aha o say animdia me manfo ni bi ntina mo ne yira Ibrahim na me ka say na wudifo na sor na wo ko say na wudifo na ka kire wo na nde wodi asekan ene nyira moa ese no na ekobo ho ba say na imam no oprichi mu no odi mani mu fie da duru a say na wo ka kire mo bitwe ma nyina ko bobo nsamma na bro sam no wa wo bro adache omo mo hwe fom se omo bro sam no me donya me atimuda sase no eno sa no wu ne de wo kwahye fom ma sase ni miaw omo so sa wo so ya bro sam na wo hwe no bona sa oben miaw no wakam na de wo be ye de wo mimu oburu fi na bon sam ta ofi otwen no bro sam no mi no wo ba no enda me ne wo kasai opumu adwuma wo waka kire no kuno se ne manager nyamba ye enso me ne wo kasai o se beri madam na wakwa asore se wo koboro sam ne sabe papa o de yam fanto ho ma men kwa yare na so na we no na obi busa me last week say obi o paso otu kwan waya enfa kwan so de no enye problem eno no ye Quran no ye fro bi se Anabi Idris ye wo bi a ye friend Idris okay Idris no bia no Anabi Idris ya kase heaven ya Anabi Idris pe eno obi a wako heaven wako heho ono no bompa ya afri esre nyankopon se osre nyankopon anko peso ko hunu heaven enam so ye commissioning tino nyankopon kire na se wontimi nkoje wu nti nyankopon soma mo be owo ma no be yi ne ono nkwa no kan minute ana osade ehye ne mu ana ma Malek Jibril Angel Gabriel so onfa Anabi Idris onfa nanko enti ampa odi Anabi Idris ekwa no omukoduru heaven what say sana mo ha gate yitie no omukoduru ho ape na dua kase bi si ho ana Anabi Idris eyi na mpaboa de sen dua no ho enti owuru heaven ho chinwie ya no yesi yempio se dabi menko ya so onko ana se dabi jiwu ansa na wa baha na be tetete nkrofo mu ewu nyina why na wo ba ha ye wo be hu no jiwu ansa na ana yeti mu da ye be bu atan ansa na wo be ba ha ya osada nti ewo aya Nyankopon sane ye ansa na Anabi Idris opie free ye kana sai demo heaven ho no opie ya wo kono na mpabo ye hyen ho no wanfa o omo nanti ya Africa te se ha ne aye new road no so okay enti omo nanti koduro ho no to ho ana okai so se amaja me mpabo ana Malek Jibril ya se Angel Gabriel ya se ma men ko fa mo se da be mi ana me ya se ho okoko yi ne mpabo no sa hururu heaven ana so omba ana nam so ye komisheni Nyankopon pese obebu na tanti no o ma kwankire mo ne ye de epie ho okay enti me ne wo kasa ye wo Anabi Idris asefo ofiri ha se me ko ana wa ko fa na se
mehe wo yere so kra no ana wo yere akofa no say wa wo mehe no no wagine kuno because of why de enti nipa na free ha koduru abrochire no okodi 3 months ebia school na de na eko okodi 3 months hoya kamanti no wadwane enti abasa na ye wa na be Idris nkrofo wo ho enti nipa na wa kotu kwan ana do peso to kwan na wa to kwan akoduru ho pepesa ya problem no ene wo ba ye begina ana be Idris eso na kwan ya ye befa so asre ene no wo be pie free ho ye be ma won krata ama watimi abaga na asa akọ because ehoro na wani yeden eje ho so hweye yes Facebook YouTube TV so na ene mo ya de kwa ma obuchi o people square won san kan ya inshallah mo na bra ene de hia na say oba ne ya kirew first ene obi to be ka say me pepe pest wa woni lawyer bia enti eno no ye be kirew fama wo lawyer na fe na de be sere na be ye de be ma wa na yam fama ano san ye ayemfa se ne mbra diabetes yare so ko malam ana obi o tie me na wo frɛ heba doctor kra se wo yam ya wo ya o so ba for 5 million kra o ye torofo me na make a kira na wo nipa na sabe wo yare na wo ko hospital doctor be de hu ka obebo na wo frɛ di for simiti o se fa se bra ana malam na konfo wo ni so ye kwadwini sa no nten we shira so wo shira so 500 so no bia ne de ande ka kira me se bia me ton aduro because I have 5 cedi ande nipa ne pon ko drasto nkonkoto because anya adwuma me se wo me ya adwuma pa na so nya adwuma nyina na metime ye okay se me kase me ba sa so adwuma nyina na metime ye da na kase me ne nyankopo akoye pe nyankopo so makwan ama nipa no nya den enya peda never nti we oba bia no sere ma no yes na nyame anam so ne yabuo na nde we dia enkrofo ba me se me bia phone line enkrofo hwe agifu akuku dam pa e wo Ghana eno mo kogu oni sika o ma 100 million 1 billion ahi bitaracha na hawo na fire ho ana enam so ma na ton no hu ne ma nyinara because also to collection na nyame nhira nipa na wonya agidie ba he na e ba wo di fo na okra nyame o nhira no do sa to collection na nyame ahira no papa o numbers no manje Mala Muhammad Spiritual and Herbal Center mo amutie wo Unity FM 87.7 ene mo amutie no tuni no so to ko tuni so na wo Unity FM 87.7 wo benya ana ebia Ghana Web Modern Ghana ana babia wo beko bia ye radio Unity bia no wo benya Unity ayeden Unity FM 87.7 ente manje Mala Muhammad telephone numbers aya 027 88 43 237 027 88 43 237 ana 024 66 47 247 024 66 47 247 aya Mala Muhammad Spiritual and Herbal Center me wo kwa atibie asikafo amancham no me telephone numbers no wo hwe TV no so no me numbers ni nyina nso go screen so die hian ana me na woka me nkyira wo se chenchena difo na wani gye ho se obekọ no jana ho na bra me ho never ana malam bia wani gye ho se obekọ no jana ho na bra ana konfo ho no ja ho na bra na mo ho ahwe so na wo kwa kofa ho mi so betra wo fi ho na de ho na sasa bi no so ha dwe ho no kware no ana wase yaka sabi obi metna ha media nyame obi ni ho nyame ama metumi na ho na yakobo ama no nua kire me de nyame ama no nua ono tu koya fasting 40 days papa ben obi so ya fasting na obekọ kura na emene okaze wo she kechi di brodo na do say yemene okaze yemfa mene sofo mesi ha say yen ya fasting sa 7 days na we so onyare koda wa so tala onye ebida enso be ka kire so no ye 21 days na obi wo ho wa ka kire so me ya fasting amount fasting so yenya mobi o sa so bia na me ntimi ni adaje woni adaje adwuma yenti bi o yare ene numu aduro nti wo si ho no sa wo fasting no wo ya ehu hira ne koma wa wo me yede na ma ya fasting
fast yama sa adwuma bi na me ye ana adwuma na me ye na wo ho kwan se wo se me ye ho fasting na de me ye no eyeye dia ena ne ya different na te se wo ba se me ye fasting e bia o problem bi nti me ye fasting ma dem fasting do wo yare fasting me no wo kasai fasting wo ya fasting a ehun hira no nkoma wo ba enkom obia eno fasting time do no yeye ene ye bonus egu ho enti atimuda no abane ye bu atan nyina awie na e wo se bia wo kogyamu a wo ya kura na wa ba heaven kura na ya twi no me husa na ya fa ayi fasting no ehun ayi ankonta no enko ayi no na ya dia toto so e fa asa enti nana ya ka wo dia enda me pa ya no so yes, but won't you can say over 500 Ghana? Na se me bawo obi ba me ncha na me se 500 million bra na ma hunu so obeduru ho no 100 million ne kura no na me ntimi ya adwuma no a nti magimi se ye kase me ye ntani a magimi nti no na maka so 500 million nko utinchi me nsa je kwan bia so onso won penis dabi nti wona wo ba no o ko hoso to kura na o kura insurance a wo sa kura sika because wo believe say nya ndro ni nyina ana insurance ye dan e cover na so bi catch so your spiritual man wo frɛ no o so ba fase bra sabe gafra ɔno wo hu e beti ba se wo kura no wo hawo na so no e ye futuo na wase medema wo wa dwen ana ma wo yare afutu keke yes ana abrabo bi a wo bobi wo so obi o odidi ase bibi atwini minimu a enam se na adwen susunti no na o de na se wura na num na o yese nso na de no ko obeya sa age kyare na na adwen afiri so enti obi o problem no ana e ma na hawo no ohun ne se wo yare nso na o nyare menu ka se wo yem bom nso wonti o na meni bribi na sa asa de ne e wo se ba ntimi mana e ko wo yem sisi ya usi wo waji wo suntu wo yem bom kuupe he wo be koto number 10 liver shot wo be ye we wo be di bi se wo be yi fase wo be kokoto fa chi duro si wo yem hwie wo be ye biara eno kra be sama o yare abusia obuso hwe ewiasemu ene sunsumu samdumadi e Okumawu TV Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center wo ko atibi Escafo Amantem Eastern Region of Ghana ena Malam wo Asante Mantem a ofaka eko nkoko ubi nkoko a o se nkoko atibi taxi sisiwo o ka so ko Malam Muhammad wa obia ene obeko ono ena Unity FM oko atibi eye no dia 27 years and 28 years mu a wale adwuma oko atibi adanse ne de edoso na so me traffic so da o se esa na woje no nyam no ede amana ho de wo wi ase bia no wo ha no bra ko atibi na Malam intimi enhwe ye twa ho aba ye ba ye be sase abɔ wura mu sunsun na afi ye ne wodi nkomo ho die ntia Malam ugina so a otimi ede eboa esa yare na otimi eboa so mo watitru mutu gold a mo ya na mo se gold na yira mu akwa na obi ahye okumu nipa anaze kokuma bo bi ansa na gold na ba no ye kwaba na ye ba ye be koso na ye di enkomo ye ba sisi ya bi aya na me wade bi aya me kase me nia Malam ana so afo kofo ti kase wo mbehwe wa brabo mbehwe wo hyebrem mbehwe wo daachi e bi ni wi ase da apart from me nya me som ke bo bit me ka tira wo sei e se be gafra o yabo odua mbe dane ama ye wo dua bo no mo different ya papa ma ya tamfo enti ne sa solidan na esi ho no o to collection 100 billion no bi to go ko sha solidan ho e bright ma atnata fo na no dofo dia ono wa shira chen wa to collection 1 billion ye nhwe twere no ye de wo ana se obi tumi kokofa atwere yare no ye wone ma ne bi wo ho a ewabusuya no mo na ye kase ewabusuya mo anya se ewabusuya no da bi atese bi a wo be ba santeman mo anaka ma mu ha obi teme wo akwala kete obadwe na ho wonte ase because se wo kokoji motia ba fia awaso wo motia na so bi a me kase unwu ya wonim de wo benya sika to ne nsem anahye sika bi ani ho to nsem anahye ya dwaman ni ya ni bere mama ba ko so aye friend ko man mo odu Eastern Region e ko wo ba bia ya wo TV so Easter no wono ma na mete atibi aye 0245 77
18 01 01 0245 77 18 01 and ebia 0200 797 887 0245 77 18 sa wo adwuru wo pensem wei ene de sen so etia Shia Malam Muhammad Ebenada 7 to 9 p.m. na wiase ni mu nsem nkomodi emfa emro ubetumi afre Malam Muhammad e was 0245 771801 0245 771801 Kumawood TV Amansane Yena Yedimu Kumawood TV Aba Amansane Yena Yedimu Kumawood TV Aba Amansane Yena Yedimu Sini papa be na upe biyashe Amansane Winnano baby Kumawood TV Amansane Yena Yedimu right yensan ema akwaba emfa emra ewiasimu ne sunsun nsem dwumadie so ewo Kumawood TV Malam numbers no egu screen ani yedi nkomo ya no obetumi afre na afi ewia na wa asemusa bi wo how bi oyari bi opese etimi eboawa na Malam etimi aboa nti nkomo no kwaso no ano numbers no na egu screen no obefre na afi yetimi enso anywhere nkomo sanso na moamuti Unity 87.7 FM Kumawood TV no obefre 0200 797 887 0200 797 887 and 0278 84 34 37 ofra yabejo so na afi no nkomo bia hoyetimi anyway Malam na onu gwasem so awoka mo de amwa bi afi ne fiwura ayasa na meba o se mba wo problem ba problem ekura omo no eso so omo ba bi wo ho a oni be ma bra nso eduru se ware ya baba so no be ma na se me ware obiem enam so utimi hu oba wo hia na kwan ho a wo chia na wo beka se sebe gafra wona neti fie kura na ware wo ye watamfo nso na watamfo no okay because pressure eda no so media wo yo oba na wutie me fa numbers na wo screen so bema na ye na se wa sisi wa na wo bu kwahia na Malam se nya abotre be oda bia na meka se ye se kotoko o se bibia ntimi ne da enam na kasa ne nti ya che na to ho dia ba bo ne yam ema ne timi no ne yam ne ya se kwanda ho na se ne yam ne dia kwanda ho enti wo ba no a wa bre bema na ho ande o so mpe wo no ensuro wo ye berima so wo bo ba na ho ka epitimi hwe be nursing school even university and there so mpe no Malam so boa onya ne class do yam no onchi do yam ahwehwama de no onchi so de bebo Malam so boa ande papa ande sa sadia animunum ya tere so nya wo ba ne he okay so won fa na manu a ande ye bia je Malam Muhammad afira sa so se me wo padia wonim se on pa fa wo ba na mane dia me se mane nya na he na be manu fa na ni ehwe ba bi foforo okay na se wa bre wo ba na ho ande wo so wo mpene boga bi na aba kamembo wo no say yes the ade wo no na odi anya de akomede no the ade wo no ana odi anya de akomede no obi agware ne yere 3 months and 3 ya kan say 1 month 3 weeks ya so ba na sesa ne ma jare so nware bi Malam se nya abotre na bra aware nya na kono Malam se wo dia bra ani ni be so na me ne wo kase ebia de bia me kase ye wo bibia wo ye berima ye friend se ehwa okay ye kase ehwa na wo ye oba awase wonya berima hwa wo ye berima so awase wonya mma hwa ente se wo ye berima na woni mma hwa oba de wo benya bia ma wo na dawo nso wonya de wo ba ware no wo ye oba nso so a wo benya wo ye oba woni berima hwa wo benya berima wo betima share ministers MPs nso me no kase mobile phone kro ntoma
roots and dam. Yes. Enti malam so wo yoba I was so nya merima ha hwe oba ba ko wo hwe merima kuku dem ono mo nantenne oba no kohwe o twepon so saa ma me no kase kohwe obi so so kora na onye yi so so bi ba ya na pa ana me kire wo ehwe no wo ho na ka bi ne kuni bre ano ne be ma bra saa ma be ma na firi akoduro abrochire obete no yeso wakọ na hafo akọ ware oba oye banchefo de na kwa abrochire obi ne kwase mana me se bra kwa atibi asikafo amantam because ye wo mani pina wo ho a omo aye so mo pa ware na ofi se ahofe no e kire ware dabi ameka se wo wo si wo pa oba ware no oba na wo pe no wo ni ko hu oba no wo frɛ no kura bag e kura no ya 1500 for bag mpabo e hye no na aye ka se 2.5 e je so ba na wo me no kase wo ko fa so ba na de na oba ya ma na ni be so ande wo ware ne de oba ni ba be control me kwa de anka me na me kama ma de untimi ana de untimi ko ana de me ka wo de me ka control enti ye wo ma ni bebre nde be ma hu wo se ma me ho ya me fe me ware wo se yo mate enti o ka so be ware wo no oto bi aba akoma ho ane ema wo koto ayi abochi na mu bi chichiga ibi ma ho ana ebi associate di ma ho uwie ya no de wako hotel ama wono wakwada nti ono agimi obi kwa so beto akoko mu ama wa ono wako eto wo yo ba na wo bo nso nya den chino wo bo nso nya den nso nema wodi mami kasa wa hai misi fo mi se wodi memene mala okuraka ka antidei na wo be hu no ba wose me ne be ma na bresa wan kan kire me so wo yire enti be ma te se me na me ka to se me ne yire woni mi se me ko hini na ka se me ko hini go no man fada yes me ne yire me wari awa so wo se me ko hini obetimi hu oba te se me am gina we o se me ni girl jini na wo so waji adi o ma me ye wo no wuti bo fo me se be tiefo abala obi won so woni pa won so onye ebi ma ebi ma no ana me se bi wo oni me e pe ni ho e ma ni won so ko oni hia yes wo fa pa so be wo ya nse ne pe yes enti eno na wa se wo ba twi no what de me ana ma ni bi so na no ye ya nano ono no ebi oba bi oho ende oba no nwoye ana ebi oni ba onware ye onni nya sampani wa dinatam wasia e subanta ntanchi na ma wonware ye no se me se suban bi na maye madadi a kire berima bi enti na ma menya ware a fine na se nyame ana ma ware na mbade na wo so sa eno wa be mo ba na no me atiaka so nti wo so be na nte sa wonya obi kura wo ha wa ware ne yire enne wakonya bayuo bi chenchena ojare oba no malam se enye duabo wodi abra me se obi yam emo obi yedan enkonkodi o ai hwan wase do obere no odie na champo wase do obere no odie mmemma na hunu se do obere no eno odie me ne ka so obi awo no nkwala na wawo mo no obi ni ho ya papa nkwala na sai tramado wi ko keni niema bebre malam se odia bra ana no sanon fa kola na mbra fa na bra di hia na se bra ko ne fa na bra koko afifiri no wakoda waso te ne yatwa onam asempa ebo enti ko waso te ne yeba wadru na doctor ne bomba ya na ma e ma odru enti so wo da waso te no se wasofo ne firi ho brewa e ba asoro waso te no wa so ba no bomba ya ma o bomba nzo so want to do every so enti malam se bra wo ye business sika bia wo de be ye adwuma bia enye ye ebinu kasai wo kunu abo container wa ye se enye ye eno so ni me tire mbere mana mana omudi aduro ware no okay mo ni na ho mo ko malam na gifo konfo ama nipa na mo wanyankopon akwan okay he aduro so akwan ni aye spirit so akwan ni o se spirit no aye gawita ganama enam ni ejanie o ware a wo banya onya ba ware a onya ba no so a ebia wo adwuma besai enti menu kase ye wo ebinim wo ho a o so ba we ya no pe no wanya right person na anko no ho malam ya papa na difo ya papa na konfo ya papa wo ko ya no ono dia wa ya ma nto ya ma wa no ni ebi o timi kase fa gudu ya no mani ni
say you say and no problem a woman ni and what you know about no to me no who say oba no beti ma hwe no anything na ma we dan wo so ngibi ne ma nti oba no be jimi amade obeye bia obeti ase ware no na papa no po ka so ba ware no ba ware one so wo na wo koba e fine na wo ye wa so be ma oba ne sika ma na ye adwuma enye because spirit na kasa be sai sika no because oba no beti ma hwe no anything na ma otwi no anything na ma wo koye na duro enti wo ye na duro dia ane dia wo hono se oba na se so ye adwuma bia ane dia ye housewife nti wo was mabodo jetri the man be honest kana she yes egina berima no koye wo fa so ware oba no ana ba so no oba no so no koye berima so aduro a emfa ho se me ne wo kase so o kira dia e wo ayi Kwame Nkrumah University kurana obi wo koye berima na duro ti berima ne be ye asadweam skata na sema nyina oba buru nsa no de cheche ene aka me doctor no ba ye bu afu me kunu de na wakotam no de to kam ai ne ko ono awani ye kwaso ebi o ai me wari be man pe na adwuma sai aduro na wo de koye berima no because to me no won se wo ba no betima hwe berima no enti na ma waye na duro enti se to me na ma won saka berima na wo se be man adwuma sai na mo de te ho enti na mo santi no obehu no menua malam ana difo konfo no na ka kira wo se o won kwala 3000 to we hia wo abra no o ma obi anya nkwasi asamu a se be mo atati akura na yakopon wo mo ho adaje na nipa na difo na malam ya kase nyame ama men kwala 3000 kwala na gugu ni dem adai se be ayadam o mo basa anya ayadam na wabo o mo wo so be kan e be ho adansi o ana me ka cha ana your spirit mene wo kasa sabe sankrofo kasa meka o dudu na kwa malam ena difo mo so mo ye nyame nipa wa mo ba na wo mo bi sabe se na adwuma te sai ne ku na adwuma sara o te aso na ho sa be si na adwuma nyina na ma nkoyi so wa wo so open ba because o di exchange o benya ba no na wa adwuma sai enti na madabi ameka so bi asare a malam me pebua me difo me pebua me konfo me pebua me because who buy se de bia me ne wo kasa wa ha na mentua hwe wo ha wan ana obama ko se me kasa wa ha enti me ne wo kasa bua me aye de ye adwuma e be ne me de ye mo business obetimi asi krom wo si krom be hu sikani pa hwe namba ba ko bi enyo ho ya papa afi ya kacha no so no na ye namba wo se me ye de namba ye me ba eya wo because to me na ko je nipa nanka na kwar na nkyirawo enti sika na obanya na wo maasai aso bo wo anenti na me kase no nim no adenti na yesore ya frɛ ho se ye nyame nipa me ne wo kase wallahi ni ba bia megina ye wodifo bi wo ho a ofisi yam frɛ ni nyame nipa wo ye kristoni abosom wo yusu konfo kura na ye di nto no so ye konfo no kura no onye sa abosom ne yusu obi yesi sa no ha se keka ya me ka wati ase enti malam e ka kira wo se ye hia wo no men ka se tinchina me men kwa na me se bra obi a wo gye de kira wo ko na me ka no kwar na a kira wo se wo ko malam difo konfo ho o he woni we na yaw papa me se sorry free wo ko o sa free wo ko no ho na me no ya se wo ka cha me se wo ma ba wo wo se e bia sule na ya me sule na ya me de ma hunu de o ya wo se me kopa na chawo ujawo yo ana nyasa okay ebi ahohom na woso mu no ana odi diti ame masi tumuna da ana me ka kira wo se sa niema no enti no niema bi wo ho a nsama me kan ebi ho aye no kware pa na me kan ho enso nkrofo be ka se tani we odi nkwasi asam enti okay me pedifo be ba be ka kira me ba na ho ana onfra ase bra na me mra no ntimi nka ma sam nkyira me mi malam Muhammad ano ya malam oma memra because ya kasa de bisa da bia me kasa last prophet and ya commission Muhammad sallallahu alaihi wasallam ono me person no ye ta ya commission gidi si ye kwa kokunu ye kokunu no otimiri kasa ana na ye wo dua bi si ho sei na ye boda ye wo dua bi si ho abro no ma abutu kosu atukosu wo so abutu kosu ana so ye commission ye ta na sa wa bre ohuwa amana peno ano ya komisheni ofoso ewura amana nemu nto ewura amana nemu peno yakopo mantentan ekova amana na so okay nto mo ba ya no omo ba ba hwe
ana bronsam nkasa da ne ho nipa ba se mo ye den o se ye hwe nipa se ma se wo yakunu ya ta na ya nya no na ya sa ha ana o ye den ay obedu ha ne ya ngunu bronsam ne se aha ya o sha mena no mo so oboa because o shemu a o se ntentan na cover amana na so ntoni ona bronsam ka tro mo se wo pa mo konko fredo mo bisa de na mra so mo bele no mo ka so onya mena yi mo ntwomiti ana da tam so bronsam bia no da na ho te sa kokora se be ya okura poma se be o ka sem bia wo be giadi twino what the matter ento ka ye na mo ko frɛ o mo bisa de no e de baye ento mo baye no we ya no we gu ne se de na we ya se na we bono paye because o mo nyina paso mo ho ba bia wo am be ko ye den o me ko yina abekunu ento mo ya sa de na pe ento ho na Nyankopɔn asoma malaki Jibril a mo frɛ no Angel Gabriel ana odane ne ho nipa ye den e baye ana odane ne ho nipa ye den e baye ento odane ne ho nipa baye no ento ho na aye yakana sai odane ne ho nipa baye no ana obeka kire o mo se no mo bisa de na obaye pa na obeka kire o mo na de ana mo ye den de na mo ye den o so ye tan nipa sama si wo yakunu obedu o ya ngunu ana ye hwe ento ho na obisa o mo se ento mo bisa de o se an mo hu na de o se an me pese mo hwe ma me se nipa dodo sen inde abofo dodo sen na sana ba asase so o se sen abofo dodo sen ana o mo sana ba asase so ento hwe ya ana o ka kire na se o hwe ya ana o se bofo ba asase so ne eya ba akopɛ ento wono se bofo ba akopɛ na ba asase so an aho ana Angel Gabriel malaka Jibril ogidiye ana obisa na se bofo ba akɔ ba asase so no o wo hefa oguya oyeya no se o wa haya na so wo haya dia ono no hwan ente bra obeka se ono na wo no ana Nyankopɔn ma Angel Gabriel de na sa esisa sa anote no e de ko soro enti mene wo kasai enti eno ana nam so ama ye komishani ya ntimi yankuno enti se obi an free data me ne be sin ne kwa ne betuma he wa brabom enti mene wo kasai enti e ba sa pe no ana bronsam ya sa ne ye nye no obepie enti o mote wasa o mani kuma no mo do mo sa samomani o mani kuma no mo do mo sa samomani ana bronsam ne ya sa mo nda me de menna menye o pie pa me kaso ne ko na mo soro ne yanta ne nche no enti bra we no nyina dan na Nyankopɔn ma bronsam no so dai o dawie na Nyankopɔn ma ya komisheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam to pie ye no ana ka na kuma no sa note edi gugu o mu nyina sum siye bronsam no so ni nipa first o di kan sori ye o sori ya pe ana si o ne ko mo so wa fahi so oni ma bia wa fa enti ho no mo ana mo se wo dai o se manda o so no te de gu ye sum no wo so gu sum ana ma bronsam yira koy enti na me ne wo kasa no sabi gafra ye wo no kware eso wo beka no kware ne yembe aya hwe me ne no mala obi so ya mala ha nan kawa bansare ene ne ma eno eya dwuma ben nyame dodo sai na wo som no obi ye difo hwe kawa egu ne sa we de renye kwa ni ne sa enso ekoto renye san kwa ne gu life ade se te sa dia konfo so de ni magu na sa ade nti na wo konfo wo ne se we konfo enti mala me ka no kware na kire wo se di hia wo no ana me se bra hia me ne wo ka sei Abraham ono so no unim na ya wo Abraham to abosumfie ya wo no to abosumfie no na ayi on di abosum na bia ne da because ya wo no na nyame ya dai e wo no mo okay enti Abraham owo wo fie wa onyi no ana o say onu hu ne say ade we enye nyame a wo so ya som no abosum na nyame enti o serefri ne owo ho ana o say enti ade achi o hu na wia o say wia ha wona ya nyame a mesom no o ho na bi asa o say dabi me nyame kopo ne de ade ansa no o ho asrani a ono na mesom no ade abeche no na eno sokọ o say nya no na wase mesom no nyame owu ayi oyi nsoro man stars o say no beso no o ya o say dabi ento ho ana
ana osre firi ne nyankopon wase osre no nyankopon ma ne meye yeraba nti nyankopon kyana de obesom eho ana nyankopon esa asoma ngil gebe malaka jablem man ba kyana se onka la ilaha illallah wutimika la ilaha illallah muhammad rasulullah wasum nyamena no nti mo abraham ono no de no osom ne nyamia no osom no la ilaha illallah eno na faro ntimi anka owu ya yehu se faro onko heaven enti nno eyasa no ana ewo no mu afa dakoro de ana papa no mu ekwafu ana mo kire aye yakana sai abraham sai yanko ana se o yare yema na duro ojaduro no nomaye yema na duane wani ana mo kwafu no mu yi abosom na hataye wotieni o mu yi abosom na hataye nti yi abosom na hataye no ana omu kwa fom ta wia bo yenso eba ento won na da mu ko ka kire abosom yi mo se mu sori wura dem na nso ne yeden eba abosom yi mo gina ho surom omu kwa dem omu gina ho oyeye omu gina ho nto ho ana da mu bufu se ana we nyanyame mu nte kasa mu ntime nante de ayan kwasasam ana abraham ko fa dema ona odi be bubu abosom ni nyina ento bubu abosom ni nyina no ana ko ka tintin na owo mu no ntanya abraham anka ne bosonsum ni hobiem okay ento obubu abosom no nketo ni nyina kwasie no de dema no e de ko share bosom tenchen na ho akom ento de ko share mu no na papa no firi afom ba no ada wai na bubu abosom sanya mia enya wo sesen eya wo sanya mia opia osa ha mo se tenchen no ana dema ne she no ko mu no ono na bia ono mo akon ana ode ayi de mana yeden abubu omo ana omo se da bi mo ntimi na mo nyame na omo ntimi nkonda kwa omo ntimi nyawe na bi a confusion na se omo ndam ye ya na ye de abraham ade ko sia twi no me husa na meka twi ne ya meka mo mfa nchame ana omo ko sia ye ana omo se abraham ye bekumu because wabubu omo aboso ente ho ana abraham ye ko tu amana e peja gumu ana mo ye do mo peja gumu no ana mo de ajatumu ana mo tam abraham adina ko tu janam ye de ne ko tumu no bronsam sa da no nipa ba se akwa mo de ne betumu mo nchichire na nan na nsa na akwa we mo de ne tu ade mu obehuri akọ ento mo chichire abraham te se na obi kum odwan ya chichire no enti ya chichire na sa no se ye mfa ntum enti ho ana nyankopon e ka se ja ye ho sinsunyu echi no wotie jana se jani ye no sin sonyu jani ye no sin sonyu ano de akunya eye god akunya ma angel gabriel ano de be shi jenimu ma abraham enti ye to abraham no to jenimu no na abraham ti akunya no so awade no enti ya apotro obia omukofa nsuo omukokotwe nsuo a no ma ba be pu egu nsuo jenimu se be ya omumpese jabeshi abraham enti mene wukasa aboa ye fe ne fewura ono no ankanne fanasa di fo yi nyina ye nto mo kasa ne enyelse ye nto mo kasa yi ankobi ankoye messenger emma yen eye fewura abo fewura afewura do tar da ho ono na maye dem yes enti na abo fo fewura no ono ko fa wura awo wura na awo no de akotu janum ono pese abraham anhye amanfo pese abraham ejanu dum no no so pese anhye ana ma nyankopon bu fu ise wo ma yi wa firi mi nhira na ase fiewura no o se ne wo nipa bia kunwa o wo nhira baako 25 ana o se se bia o kuma fiewura no wo nya kumu aboa no tar dan ho no wo kuno baako pa wo nhira baako 25 akumo enti aboa no so se me nipa wu amu na ye de kosie no ana meboa na me so me ma nipa nyame nhira da enti wo yaku aboa fiewura na pa na ne podua na ate enti ne podua na so tia mo na ye wo so no no domew enti obadome wo saa kwasise ubewu enti dabia na mekase o sa nim dia me manfo ni bintiamo o ne yira enti sa dia wo abrofuru nim ya kira kristofo ana kristo ni tifie o so nyame ono bi ne ntokwa enso dabia o ne yire wo problem adan ya sa abo na okunu no nti eno meye ana ma hawo no ana manfo so ka to akoyese uru fiewura ne pa na hu se bonsam pa no se na me kira wo no se yenim enti obroni hu sa no no ye dro o de bo aboa no spray o de spray na aboa ne be wu bra kura ne podua na enti mene wo kase hu fewura no a
o bona se mpaboa yi wo mpaboa no atiefom wo ye mpaboa ne se ya fa boni tine dendende fatare okay enti na se wo bona na wo pagya mpaboa no se wo nya menhira na wo ma ne podua na ate enti me no ka se wo komfo a wo nhira baako 100 enti ne obi yo Kristo ni sadie we enti ne etiti na braboa wo tiasie na be confusion fio ama ne mba sai wo tiasie malam se bra enomo any problem ema yeye agidifu me no wo so ka sei obi asori a o si yes we heaven Moses we heaven we were heaven me ka kira wo sei Moses ana sere free nyankopon wo so sere ne nyankopon o ma ne damfo a obekọ heaven ona ne beko o ma ne damfo ona beko gemu a ona ne beye den ebeko ana nyankopon se watimi asere made we dia mmema wo sa damfo no se wo ka se mmema wo damfo a ona ne beko heaven dia me na mebu atan me na menim se wo beko heaven ana wo nko enti nyankopon kire Moses se ade achi a wo fie nanim ho ba ekwan kase no kwatena ho enti joba ba bedi kaya be chia obi ano wona ye damfo a wona ne benante se ye gemu a wona ne beko se ye heaven a wona ne be ye den ebeko enti aba sa no ema ayi Moses ekwatena ho ade achi ye na Hadar no me Hadar no na mo frɛ nyama Enoch okay enti Hadar no ade achi na Hadar Moses kwatena ho o twempa na Hadar achi ano ana osem pa cha wodi ne so osem di ne Hadar na won so ya me de Moses ana osem sana me pese me ne won ye de emfa damfo ana osem wo me ne won fa damfo Moses I Hadar se me de obi ne me emfa damfo because sana metie no because Moses so asere nti no osem me ne wo na be fa damfo ana osem de damfo me ne wo be fa de wo be hu no fo woni hwe na ka wonu tum wo betimi o se an afedo no na Moses efa Moses ne Hadar efa damfo omo fa damfo na sa fe duru ba bi na fe de ba ye no e bi omu tu kwan se Asante region ha ofin ana so ho a mo de kro atwa ana ye so de ofin ye wode boso ntwe aya boso de ba di amode nsuo kase a mo de boso ntwe so de ko bi atwa boso ntwe enti no omu tu kwan to omu tu kwan no ana ona Hadar na tu kwan ana omu tu kwan awia ko boy ye omu duru ho no na fe de afarefo ni nyina omu kura kro ni nyina obi ani ho ana ayi Abraham ayi Hadar ekofa kro a ayi kro muno ana mo se omu ne magumo ana mo fa ya ana mo de twa nsuo no ento mo de twa nsuo no mo yi omu ne magu ho pe ana Hadar yi ne dema ana bone kro no nkyai ana bone ne nkyai sai no ana ayi Moses ana wo sai no o se man kan kire o se me ne wo na made me ye bia fo wani hwe na to wani tum ho Moses adwen starta ya basa enti me be ko jamuni ana damfo yi de o ye de ne ka se me ko jamu o ma sa to so eko omu ko duru ba bi nkwala bebre di agro nkwala no mo di agro no Hadar yi ne dem akwala ba ko watwa ne titai asambe ni ade na wo ko akwala o se man kan kire o se me ne wo na mo no de obehuno fa won ni hwe na ka wonu to me mpaso ka wasa okay omo kwa ko duru ba bi ho ye push aye kwaye afọ kola ya to war na bubu amana ka ketu wani ento wano ka kire Hadar edunu ne mesi wono pia aye weni ya da eguye war no guye ana mo fo mo pichie ona mo kana se ekonsuo ana mo konsuo saa ana mo de forye no mo to war ni nyina wie omo to wie Moses abre ana se me de adwuma we ayaya da wase nipa no betua yaka hono na Hadar bufuye mesai kuro na de na wanka ama ya mechi yen mi twa kwala ne tinu ade na wanka ama ya mechi yen na papa we a we ye ba ko no wo se yen nje wonkatua me ne wonante biem ana se de wo ye no mi suro ana se de me ye no wote ase o so yi ne bia yasi no wokuro no so o yi ne nkwasi asem nkoa na odi se be tiefo mo mfa nchame nkwasi asem nkoa na odi o yi ne ba ye no asase a ye de mo bi kura no ya to wo hene wo tie akunya so ton ya no oba ya o se nya papa esu hene na akunya so no betena ase
Chino. And as I call it, and you sound of people saba. Said that the call, so him not notice on a quina, and obey day. Oh, better so what's it your yen in your papa? And to the buy and I say, or he no asuma no crop was so munconsio so. Okay. Kuro be a yafabi and yentro mudingo. Now, Sakuro no cofayo to Kermono. Aya papa bi dia wa won kwala omo yantafo mi no kwala ni anyi kakra be omo nyiahe na papa ni yakoro no mono wie pe ne nche na papa ni yeden ewuye okay enti papa no wuye no ana ohene so omo nkotro edin no nkwala na so de ne na yemo no enti omo kotro din no gu ho a na omo be fa akoro na nkwala na de wo he no mo de bedidi enti na ma wa bone bone nche ne to omo pa acha ahemfo na ba omo mpa koro na ya pa ache no enti na wa bone na sa no ano se na kwala na okunu ne o se akwala no na busuafo nyina ne nkrofo nyina eye nyamesomofo na kwala we obesore ababedi hene na hindi akwala ibabedi no nkwasi asam ne niam obedi no ebema na hindi no abasaya to the sense of obusuani nyina no nyambesai enti sete sade akwala ketewa no onye boni bia enti na ma watwaniti no ano se na wor na yekoto ye ne o se papa bi wa wu nkwala ano so ntafo mi ansa na wa wo mo nkwala na soso na papa no oto wor no to wo ana odi gold shashie into gold na odi shashie no ana se nkwala ni nyia wa tro paper to na dakam enti se nkwala ni nyia o mbe fa paper no awu na se wor na ehu mura mo no gold shashie enti ofiri ho no ana enche papa no wuye enti wor na ebubu no so mo nsini foforo na se ebi akwala no kokoduru akwala no benyi no mbekwa kofa no mbekwa no mu hu ba bia na wor no yeden esi enti na ma wa bua wa se sini foforo no akwala no ko hu no a omo nyi no mu hu na wo se yankoje kapia na yankoje njanka na sika na Chino what the papa enti minu kase Moses ankasa no onu kura oni Yakobon kasa direct oni so be kwa heavy na onko na wo jire ho katar me nyame nipa me na ma nyansi munu kwa jata abi na kwa sam na me ka jiro enti nde de ya mo de ya mo bro chino ahame ema Islam ena Christopher yewo akomshafo nan atibu de dura omo a emu ye de ma wa obekopo machaw first aya Abraham okay second aya Moses third aya anabi Isa Yesu okay fourth aya komisheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana sankrofo no atibu da no dura awia no etwiba form ekabe 1 foot okay etwi no wotie etwiba form ekabe 1 foot eno ebe mutin mu wutin ayina demu no ehu ti se shitono ente hono mo no omo a wo bekopa o machaw awose wutumri ka kopa ayi Abraham machaw se be ya obesere nyame na nyame hu mobo okọ Abraham se me bubu abosom ye bisa me ne me se nyame a matantro nyame buafu so de be chame on fa nchame minim nti me yedai na makopa chawama na watu mirika ko Moses ho Moses se me ya ma me puma se me mfa nkyere me di bomu nyame buafu so de be chame on fa nkyere me yedai ko pa chawama na watu mirika ko Yesu ho Yesu se me muna mu wasase so amo se me ne Nyankopon enne mo hu ne nyame no mudi me di se me ne Nyankopon no so ye dolos oni papa oni obia onu ane ne nyame enne mudi me se me ne nyame no nyame buafu so de be chame on fa nchame oye de ko pa chawo ma na wa dwana ba ye komishade Muhammad sallallahu alaihi wasallam asem me muni pa mo boninti ana masore ko yesujud ay awu me ho ko bompa yesebe ya nyame di nipa dansane bo ne be che no ana Yakobon tia no te se tenna no nyame buafu no tia no enti nyame atia no nyame buafu so de be che no on fa ncha no onim oye commission oye de kopa chawma onu kwa onye hu ni fit eni dinabre ana basa so a Yakobon bebu asuo ahohom enipa bibia tan nyina na beka san krofo no enti obu nyina obu Abraham atawie na beka heavy asata bo okojemo wadi kan dada obebu Moses atawie na wo okojemo a data mo wadi kan dada
obebu yesu atan wie na yesu be kwa heaven a wo jemu a wa kwa dadada eye komishani Muhammad a obu atan na wie no se wo be kwa ono obekwa heaven a satam ne yabu wo atan dada enti obu sakrofo nyina atan wie a afi no se bebu owuo na ogi nipa kra no so atan obesagu ono so atan awuja oboso ewiasimu ne sunsun semdwumadie Kumawit TV wuti enso Unity 87.7 FM ko atibie Malam Muhammad Spiritual Herbal Center akache edifia ede ebrohyere so se ebenada bia 7 to 9 ene yetrasi wawu mu sunsumu na yedi nsem se ne nanka okwa woni mu se ifie wura na eda ho no se wukuno na wutra ni na de bono wrong way na se nipa na tia no me amrafo no se kan no mo de no mu nkunu sawo o mu spray na aboa no de body na obetofom nwomu se da be ho be nyira no wure sunsumu ni ahwe sunsumu de o se bra ye hawo bia no akwantu yare amane da wo so no nyi da wo so akọware wonti ase se na nka wo ware ye no na manfo pawase wo be koso ware wo be kofom bra na wure sunsumu emawo na nyame eya adom be nam so ama niema etimi akoso mala numbers ni bu adaruma okay omo mutie radio no monje Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center me wo kwa atibi asikafo amantem monje me telephone numbers no ay 0245 77 18 01 0245 77 18 and 0200 797 887 0200 797 887 Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center am work what be na me telephone numbers no wa wutie me TV station no so TV no so no hwe screen no so eguso me numbers and eguso no ana se wo firi hon so a email aye atibie@yahoo.com website no aye www.malammuhammad.com ana ebia Facebook on so a wo search Malam Muhammad ana atibie Malam ana Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center obenyame ana wo ko Google na wo search atibie Malam ana atibie Muhammad obenyame wo Google map no so de bibie hia wo bia to anamo na bra kwa atibie asikafo amantam na obi wa mo no ne bibi ha no bitnya mo bi wo Ghana abegyina mama no ene da bia me kase ne nyina no o se nsam a mekekan ebi be kase ayasam wo de nipa na mfre me ana de me ka mo de me because sebe gafra ya wo akwan ni bebre na me kase wo obia na sana ne die ana twi no what de me kana se okay awuja enche ebi ahoma tum am wa fre na numbers ni wisme no fre we afre wo bia na one ya wadie bia ya fre na say da bia me kase wo hwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam onye businessman onye sikani Yesu onye businessman onye sikani ai Moses onye businessman onye sikani Abraham onye businessman onye sikani why ana yesikani why ana ye businessman eye garuna ono ye friend garuna okay enti garuna no ono pe na nyamedi sikama na so onye sikani pe ono in the whole world wiase nyina yaka wiase nyina sikabomu a enru garuna sikani mo 5% enye mi hokra 5% enti Bill Gates mu ne no ye mesi yaka wiase nyina sikabomu a enye Bill Gates yaka wiase nyina sikabomu a enru garuna sikani mo 5% okay garuna no ono na no okono store no kisi no kwa ye de good trogo mo ana ya twede ko enti Malam Muhammad say o business e jija na wona me say Yesu ye Muhammad ye mo are o ye businessman je wo ba ni ya jina garuna so o pese wonye sika na wodi ye o ba ye jina garuna so obi ya bunu dua wa huhu ayo ye ya na me say Senka Christopher ana difo butie mia na ka mu nimu a difo o ye den no wasore akokofo se boa me ana Malam ho wo ya power na dada
animudia ye nyibinti no ama ye yira enti me a me no kasa ye fro be anabi Iliaso ono ana mo fre no aye yaka na sai we Elijah okay onu so na ka se 3 months so say so to bo so nto onu na Yakobo man so bia da bia no aye Elijah enti wo ba na se ya bodu ya mbegina Elijah so oho beto anabi Iliaso so okay enti di for oni mana o so Yesu o to be won so ayo ne bonsu me how what Yakobo to cho bia na de okay Enoch ana ya friend Hada Enoch no the whole bush we are seeing na baby ya bush bia no aye Enoch dia enti say Yesu ko people so ko bompa ya o se de ni de sene ya fa de ni de sene ya de emfa no enti ko people so ko bompa ya ko sefri ayi Enoch ho ano timi bo na mpaye na wo asore wo gina people so Yesu no no timuram Yesu oni nipa na nete enti awase wo sefri Enoch nchen asana wo timi bo mpaye enti difo no nim to de Yesu no de motia ba fie difo mu obekọ puppet so ajo owensa difo mu awi tramadol masa chino me ha obi asore so ko bo obi asu ogina ho Yesu ko bo asu a o sefri Elijah ho enti wo amene wo kasa wo nim enti obi wo ye Kristo ni pa ha oboni bia ni na ho so ko asore Yakobo na super no ne gaman na pobo ne ntro ye kacho se Kristo ni pa na yesa na ma wo ya ho nyini afum kwan enti madam say sempo ana sa na ma ne kutiewa madam say bra ana ye sore ya ye sa doye ana ebia mene wo kasa yi ye sa papa nyaminti me bisa me ya kremoni ene sofo tie me me be ka asam ne ya bia phone line yes because bribia me banchi ne store menya na kakra ma me bisa sofo tie me say sofo be na beti mesi ne buaka say mai amewadi amaye ne nyaminti ade amaye ne nyaminti imams be breku hanyina obi ni ho nyaminti obia ni ho akonfo bebre nyaminti obia ni ho nyaminti me ko children so mko mami nchiraw ende de me ha wo ye kasi nyaminti a se sofo ana malam esore ko ya do ye nyanka no fe media no fe crofo se me ko cha de me paso mu hunu se ya enya nyaminti nyaminti sa obi ko ya do ye ekunafo nyanka ye nyaminti nyaminti enya nipanti ni kwa se o ma nipa hu na obi akoya do ye na ba radio na crofo e ka na bi nipanti enya nyaminti enti na wase wo ye sofo ana wo ye difo wo kinyamidi na nyamene ti wo na wo je nyame adwuma eni wo kwan se wo be se obi yare na wabagina ho dia dance ye never onyame a wo gini di ana aboa mo asa ya o ye sana amanfo so hu nyame se nyame tunya de na ye Yesu sa kwatafo yare no odomo nante cross benso cross do say no odomo kwai amko na na siwo aseba ko de ko da na obi sa sen kaya no bai wan kase oba ye no nti o ka kiro mo se sabako na oba wo de ne nante igbo no hu de wo o se monko na monko ya dance fo o asaba na me ka kiro twi no what the metro ye ko ya dance fo no wo o se monko on ka se bi akoya dance on ka se ko di me hu dance ye nyame ho dance ye ko akodi ne so no akọ papa yare hwe o mo se na me yakwatani nyankopon de nam Yesu so ma ne ye de esa me yare na nyase Yesu se mo magina ho mo mo se anya me na me sa mo yare ntwamra TV so every day testimony time twi no what the metro enne da bia me kase so bi akoto collection wa solid dem 1 billion no bi to bob akosha solid dem ho a owo nhira esino de wakoto collection 1 billion adenti na say bob na thank you 40 cedis the shadow Quran o se nipa bia mo wakoma enhira ne eye brightness te se efficacy aka ne enye wo busua o enye wo Kristofo no nko me ne wo kase asori na wo wo mo tan wo mo don wo ente wo to bob na be share ho no yeso amoko all nighter yeso light na bright ma watamfo no wo dofo no na collection na wo koto ye no ye ya boje wo so nti ya boje wo so no me ne ka say anya ni nyina na ekọ bank so fo edibi asoro ma ni nyina ekọ bo mo besia eni yo mo business
obi kura kwanye mu oba kro ko yi sa sika no besia ade akoya abortion we dia me hawo enti me no kasa ye wo krofo bebre o ba me nchen a wanya futuo yie no asori da no wakosi osi no o ye sikafi owi omo abetinam omo ka sikafi no yes omo abetinam o wa sika wo ho a asori da no ko penti enyenye ayofro da obagina da no ho atwa picture yes o wa sika wo ho a me no kasa wo ya brantie enye kwalasi ye sori tutusu dudu eno me se enye tutusu dudu no anka enye bia waye ne ye tutusu dudu afiafe mfaso ne ye tutusu eno be se wo sika wanya fa beto tight enye no kware sofo bia ni ho betimi aba ha be ka kira me ne say wallahi ana imam say wo bosu katua no fire tight never collect no oh because aya juma waye ehu katua ana ya tua oka enye mfaso enti woni ho kwan say eno na wodi because wo sika na juma na waye ya tua oka no wodi sika na akoka wansi di wa chechire ato ho next month saa kosi waye o hweye no sika wati manya to wankasa no aya 10 million na waye 1 million ade akoye tutusu dudu na fino ka ba ade tutusu dudu no so no ye memfa ma sore tutusu dudu no wo ho kwan se obeye tutusu dudu ade ama achesofo odi afare na sofo no a ye ne ye tutusu dudu ma omo no wo se bible mo twi no me ho sana meka no ye cha asase no ebinumu nya ye binumu anya ntomo mo anya no mo asefo na ya asofo no enti ye se ye tutusu dudu no mfa ma omo ya ma hwe omo mfa hwe omo enda sofo ya sankrofo ne biana sofo ne dan ya sen be me nsa ne stores ya sen be nine ne ma school be no mo ko kasa kase enti sa tutusu dudu na ke ye de ma sofo ne imam so no nkrofo nim se we ye oye sofo oye imam nipa ne timi nante ko no wase sofo be pa chew bebre me ho kire me mami bibini enti sa nkrofo no ko yi tutusu dudu no mo na ebia 3 days time no saka no meto na se ya no man nante janka akunafo ono mo nibie homobro wofo ne ya checha mom na obi ka kire wo se tutusu dudu ye de ye nyame adwuma ne ye de wahi nyame adwuma ya sola humobro wani woni bie kunafo mene wo kasa bia wo maame ewo ayi nkasara na hiabo akuro na ki mene wo kasa wo bre na wuti wai ebia sabe bosome wo katua ebia ha eya anebia katua yinye ya ma wai 2 million se maame jifa koto ndro yeso 2 million be yeso tutusu dudu yankopon hu ya mobo awusia yankopon wallahu hu ya mobo umuso ya na ya famu kwa enche kra odi fi ni sa famu kwa tutusu dudu no ye to wasore because ade nye ade no we ye firi ho ense se ba ho back biem okay enti wo ye tutusu dudu no no mo de koto asore foto mu na asore ne ebia te se buronya atwamu yi obuso ye to party ni ye yi sa sika no na de top vote ade ma wo no ma adana no me aba so tutusu dudu na wo no kokoro na ade dia ade ne ewu mpe ensesa ade na wayini eba wo so bi fa so na wasa ekro na wa wasa ni va so ni wo ya sa de ekoto pie wata ma wanom vote kama wano entende obi ye kristoni so ba survive anta kristo fo bebre no mo de mo ho adwane ekot enkundro so asofo ne na mo pre anka sabi nipa no mo ka no kware kire no ama ne di no kware na so a wallahi me ne wo kasai anka sofo nipa no onye ne sika otimi mebubu asole dan ensansi ne foforo ma mo otimi na de na mo techi nipa ese nipa brabo imam fo mo tinzongo sa nyema we munim monka eno be kosia zombo fu a ba bia obehu omo eye no eye omo kosia ataya se wi ataya o soria na kristo nya ka che yehoda so ni se o nya me osomo ne nya papa eye nkwasi asam ono de onam kura bablo ka nya me asam ne ene nye ataya no konkwasa abadesta mo bi tijaje nkai e mo be bribe ese wo ye kristo ni nya me hu mbobo ame nya me hu mbobo me ba o manatu na fa mo course no me ba me fa na mentini so na mentini wie na mentiro eno mama 3 minutes wa ma 3 minutes meka he ye wo bi wo ho a
na yɛwɔ nipa miansa ebi wɔ hɔ na aya abrewa bi nipa miansa bi na etu kwan okay enti omu tu kwan no ma me mfa ntwa no short emma ebi abrewa bi a na one nana na sɔre yɛ no ohun so wa ne nana ba ne nana bere man nkyɛn enti ɔwɔ mo nkyɛn no oni ayi bi a twi no ohun ne papa da ɔmo se no abrewa na ba ne papa akokora na ba nana na ba no mo tu kwan na ɔmo ba no mo de ja akokora no ene abrewa no ɔmo hwe akwala na ma ne nyiye enti onyi wie yɛ no adia na nkokorafo ne pepa aye nunu aye nantwie nantwie nufu nsuo no milk enti aboy ne kodi pa na wakoto nunu no ene fula na odi abre nkokorafo no afi de dakoro de okoye se okoye den okodi pa enti okoye ne wanya okodoye na ejuma wura na mantuma metua naka obeduri ade san enti ade san ye no ana okura nunu no oba ye ne nana bre wa ne nana ba ne nyina berima ne nyina o ma wura dem obia so okobopuru no ma ebia na wa haw enti ofaadwi bi se o gina ha ebia jonso bedi ba kwa mana so de so oba be jonso okay enti okura nunu no se gina ho enti okura gina ho na no sa kosi sa de achi abruwa ne pie ya are wo ye da wo se pata wo fanchame me ba ye no na mo ada nde wan tia me ka jam tetama me ba na mo ada erinti na ma me gina ha me ye dan otwi no me sekem bia mo be sore bia no na mo ye dan na mo ba beji enti o de ma me twa no short anyasa fo in the time no na fa fa ma ha se da akora o ma sa se o mo ma me kire mu kakra enti nipa miensa o mu tu kwan enti o mu tu kwan no na ye so to bre nso hwe omo nso ni hwe omo no mo kwa ana fe ade asa nso so asa muna ana mo so mo pe ba anko nya ba be da yo mo to mo no ma hu se aboabo gu ba ni o so no de o mo nya badre enti na me anka me fa no fu na e twa so enti o mo na mo kwa na pepepe ana mo hu sa aboabo bi gu ho o mo se yanko be abo ye hu no se ye benya ba bi atwere a o mo ko hwe o mo ko hu ba bi aye bodan kama kama te se dan yi ana o ma wuram o mo dae no we sore na wakọ jonso we sore na wakọ yese afa de ade achi ombe sore pia bo kasia pa ba be sikwan omutimi pie bo kasia wotie mo so pia ante ente wona ba ko ka se ba bia ya duru obia ni wia so betima be yi da jenyame ente so ye nyina ye wo so bia timi ka de a waye ni nyame ntia nyakopo me bie pono ya maye okay ana ba ko se me no kwarna me na bi na wo ho no de no me koto ba ya na wada me hwe ya metena ho amade a chen ye onto mu hu ya me ka ya pe me na soro de na sato ma papon se wa bompa ya ma me se ba bia medu a ho kire be kire me bia no metime kai ka sa asam no a nya me be yi me afrim okay ono aka ba ko se me wa yire enu nkwala num akomo diomo me kokodi pa ama koto wachi amede bra memma enti mede wachi ni ba no na mabeto se ma mi bi asum na no ne mba ni su sa me fi so bi na wu me kokoduru ye no na ye ayi omo se akomodi omo be 1 week ni o ma mi se wasu sa bre na nkola na gosu su nto o de nyame be ye no odane wachi ne ma wo mo wan kofi ankobo ne yira mani o esa sai na chikokodo do ye di pa foforo ediduane no ekoma na yere eno ana waye ne nyame nti okay ana ba ko se me ne me papa pani ana na eto ho ewo ho na ne baba no ho ye mefe me pase me ne da ma ya wampene o wore ko ye no enche ye na ne papa no wuye bibia ba be di me mensam afi akom owo no ne yire akom baaye ama me sister ne ba se me ba me nu ye beri ma ho abehwe se obenya ayi bibi kakra de akwa na mba obaye no ana me ka kire ne se se wo kaita ma wo fia hana de na me pa firi wo ho se me ne wo beda no se wo be makwa ma me ne wo adade ya de wo pa me ya ma okay ne sister ne se da enti ne sister ne ko no ana o ka kire ne se ana ne sister ne ko na sister ne se se me firi fia nkwala yisu se me sa kwa de ne kyese ye ko ana ne sister ne ti asesa no ne bra ne beda enti o ti ase ma ne bra ne de ne wura dem o de ne wura dem o ne bra ne pia no to mpa so pe no de ne sa hata na ni because of fair bra enti ne bra yi ne skirt duru ha pa no say bra kromo ha fo no ade ayeye
ɛyɛ bɔne ɛyɛ fɛreɛ ɛsɛ yɛ nungwaseɛ ɔmo hu yɛn a ɛnyɛ kɔlɔko gate no kɔlɔko gate ɔbɛda ne sista no sɔ sɛ ɔsɛ kurom afɔ no ɔbɛtumi abɛgyina window mu ahwɛ kɔtutum ɛna ɔtutum mu nti ɔbɛtena ne sista no so no ɛna sista no ka kyerɛ ne sɛ sisi obiara wonim sɛ adeɛ yɛ ɛyɛ bɔne ɛyɛ fɛreɛ sɛ yɛ nungwaseɛ kwan bɛn na ɛbɛfa so nyankopɔn hu yɛn hata nyame anim sɛ wo hata nyame a ɛnde kwan wɔ hɔ ɛwɔ so ntimi nti ɔpɛgya ne ho hwɛ nyame sɛ yɛahoɛ ntimi hata nyame anim ɛma ne bɛma no dwoɔyɛ ama ɔne ka kyerɛ ne sista ne sɛ ɔnhyɛ ne nneɛma ne sista ne hyɛeɛ ama ne da hɔ ma adeɛ akyi ama ne soa mpɔnkye aburo nneɛma gu trɔg mu kɔmaa ne sista ɛno ɛna wayɛ ne nyame nti ɔkaa yɛ apɛ ɛna boɔ no yɛ dɛn ɛpɛyɛ ayɛ ɛna ɔmo pie yɛ enti mebisa wo a wosi hɔ yi wosi meyɛ kristoni meyɛ kramoni meyɛ bosonsomni deɛ na wayɛ ne nyame nti sɛ bi wokɔ ɔhaw bi mu a nyame bɛtumi ayi wɔ afiri mu meyɛ kristoni obiara yɛ kristofoɔ wotɔ collection a obiara to bi meyɛ tight obiara yɛ bi deɛ paa na wayɛ ne nyame nti obi mfrɛ me nkyerɛ me sɛ ɔno wei ana wayɛ ne nyame nti abusua na bia ahoma no atom ɔyɛ screen ani a numbers na ebi screen no so no ɛyɛ 0202 66 8461 0202 66 8462 ìbájá ọ̀fra na ọ̀nà tv volume na kọ̀fọ́m na tv ní kọ̀fọ́m koraa na tí ọ̀hún ọ̀fọ́n wọn a wọ́n fẹ́rẹ̀ no mu ebi tumi aboa wọ́n dẹ́ mọ́ ọ̀nso no ẹ̀kọ́ wọ̀ hɔ a na nka wọ́n pia abɔnten kakra na sound no mu ayɛ clear ɛtumi ɛde ama yɛ Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center kɔw ɛtumi sikafo amantɛm hɔ ɛna Malam ɛwɔ ɛbrada bia 7 to 9 yɛhyia ne ahwɛ ewiase mu ne sunsun mu nsɛm adwumadie ɛno ɛna egu so a yɛhwɛ no 0202 668461 0202 668462 wobɛmu a yɛbɛfa wo yɛnim rɛ ntuba na wama wo nsɛm no ayɛ tiawa na afei atumi atoa so ɛwɔ ha. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening, Madam. Awurade adum yɛ hɔ yɛ paa wiyɛ deɛ wɔhwɛ mfiri yɛnti o program na metie bi na mewɔ asɛm kakra bi a mefa no kasa yɛtie o wadaroma nyamkyerɛ mo ɛne yɛte ase sɛ problem biara yɛwɔ abɔfo sɛ problem biara ɛne abɔfo baako sɛ problem biara ɛno tumi problem oh okay ɔsɛ ɔho sɛ problem biara wɔ abɔfo a ɔmo ɛna ɛyɛ ɛyɛ akɔmhyɛfoɔ baako 1444 okay ntɛnyɛ deɛ nyinaa wo sɛ yesu yɛ yesu yɛ dɛ ware sam wo sɛ yesu ɔno nso wa mɛwoda wa mɛware mama memfa amra good evening good evening awurade adom yɛ hɔ yɛ paa obi a bɛahwɛ yɛ firi kɔwo mpaeɛ so okay yɛntie o atibie mpaeɛ so ebe yɛntie o oko yɛntie o alibasa malam program na na ngusu na fan pa ngusu pio we de ko mpaeɛ we de hɔ nti malam wa yɛ fake a nkan wan sɛ ɔfrɛ ya na wɔka kyerɛ hello good evening hello me so ofra na mo tv volume na kɔfɔm tv volume ne kɔfɔm koraa na intimi ente won kan 0202 668461 0202 668462 o ba normal tv volume no akɔfɔm ebi ana wo yare bi ɛwɔ so wo yɛ bi wo yare bi wo ha bi o pɛsɛ wo sɛ mala mitimi aboa wa ofra na yɛtumi ɛne wo so adi saa nkɔbɔ no nti betumi afrɛ a few minutes na ya wrap up. Hello, good evening. Hello. Good evening. Good evening, feel free. Salam alaikum. Alaikum salam. Hello, good evening. Okay, hello, good evening. Hello, good evening. Good evening, I'll show you free. Different Tema. Tema.
yetio problem ni ba na mo tena kasa maye uso fi tema de ka obi ayente your problem what problem okay ode famala numbers no mala numbers no e be sai susubu le fa na fe obu wa na mo phone na mo use no ma sound no clear papa hello good evening okay the mala numbers no we are now for hello good evening hello good evening we are actually free Eastern region. Okay. The pastor, many people are going to make 5 years very difficult. Yeah, but my family is nyame be nam no so ama waya dodo nyame na no so mana pa etumi e de ama 27 years adwuma ko TV oni bi anya problem bi TV station a radio station na wa na so nyame e de na adwuma pa bra na omo hello good evening hello good evening we are actually free good evening my dear so we are free ya tiba but your catcher papa no so ya de power come no kre actually because and you been ya na come no kre ya kwa so but no kre wo on and no juma ya da na se pass wa be bi enya ma so ni actually ya be ko so ehu se ni ati wo ya so ya da na se pa yes ya da se next week yes ya da se pa hello good evening ma ti be on ko from wow ofe hello Matibe on ko from kura manen ko from kura hello good evening sir we are actually free no pacho ada ma ejira asante oji ejira oni yenti yo ni share mu papa na ni je na baba ni cin me da ba ba tuana ni be da na tin na no en se be na fa ni pa wa ba bo na all kwa yi no o se edie na be tin akai amma mo kutu na min tin fu su di anadi bi acho a chuma ko papa ni she me ti she mun fi she mu be dia ka de sen kan ni bi an tin kai o kwa de ya bia kai o ni tire o ya bia kai yes intini na me si se sabi o tan fe kwa de we ni o kasa o bi uji we bi na no ka se ni okay o bi a e bi na na wan ka o tin so bi a Obeka Bobia we ya ebun sha bedroom. Okay. Yeah, I see. Next week there's a 7 to 9. Oh, hiya. Hello, good evening. Hello, we are actually free. We're free. Eastern region. Legacy is a man. So, Ejuma Albasa Siso. Sada na de o jina so na mayiwa no wotie sabe ade bia wo ye bia no na wo bo pa ya na me mane ye ejuma ma wo because sabe obi wo ha okopare a o se me ko bisa so for say me ware oba we o ya nde so me ka kire wo se yo ko aburo kire ko ware oburoni a obetimi akọ ade bia wo ye bia no na wo bo ho ban na ye yi ama. Okay, hello, good evening. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Alaikum assalam. Yeah. Mr. Agna Swebo, yentio. Very good. You can agree to that. That's it. Okay. Okay. Oko TV.
Eastern region Kowa TV. Okay. Tuesdays we answer 7 to 9. Okay. Hello, good evening. Hello, good evening. You are actually free. It's Suleiman. It's a person of Asante Atumarogo. Asante Atumarogo. What do you want pa? Into. I'm the correct and question. Okay. Yes, so yeah, that's it. Hello, good evening. Okay, I'm sorry, guys. What you to say? Can I help you? Hello, good evening. Good evening. You are actually free. Jinayi. Hello. You're still power. You are actually free. You want to say yes if you come to me? I'm not going to yana haji. Wa alaikum salam. Fata mu ka safru wasa dun kwa. Inti on fi wasa dun kwa. Mu program dia manigi ho pa mo ya dia nyamin shira ma. Amen. Nyamin shira ne pa wa mai hunu kure no. Nyamin kan ho. Okay. Right. Yen fancy ya. Yen fa frɛ for no insi ha. Na mala mfa ne nsimu twato entudwa. Na afi wo hawo bia no a Eastern region ko atime escafo amantem wo say yedi Easter ese kokoko na e be ko be ha omkotena aise no primu na e be mu tu fa ne bi so sa aha e ho na fere tv no e ho e na malam owo 27 years ana wa ya juma e wo ko atibie e bi radio station ndi oya azan kan ne e ko yin an kan hunu wa ha se bi ni pa ni say e free next week no the sense na bete malam the odi twat to ye ko kakra me twat no mesre me ne no a Christopher no nkramofo en obia a wotie mi hwe dia bia me ka say obi obeka kira wo se beji lotto number instant money double money pocket no dry ayazan ebi ni ho sao oni mesese nipa no fi se ye no kware a omaje wan na we time so mo nipa no a omra otimi ba ye na ye no kware a me ya meta me mba biem me ya betua ho kasa 1 year ama no omaye obi ama na se de obi to not dem mo so be mo akwasi abansoro ono kira abansoro so tana no obi o si wo se bra de ya na ha de ne se oh se me se me ma wo lotto number ono ne ye na no etie na chi woni misika die abuja akokora ni pani wu no so hwe na se wan finish ya obetimi o enti de bia na me ka se ana nipa so na ayame ya kuyeni akodo na buro ewa ya no e bia ba aburo nya ya 10 bars wa koton so okoje instant money ya wo no wuti abo ho enti mala Muhammad say wodi abra inshallah konya ya ba faso konya nyankopon ema garuna eye sikani ana wo store no konya nya me fa so ma garuna ye business man no me kirew na nya de bia de mesra me nua mba na mo asesabio min ka se nkwa sore na mugidi amadifo ye mo ye mo bukata obi kura wo ho me no kasei no kunu mo ye duane ma no so be ko nsu amadifo oh yes obeto nine singlet na da kwache no dia kwache no pant na ni kuri atete no on to ma no sebe wo waresam na wodi kwosofo o si yesu sebe gafra yesu ba sa so obeware onu ba bedai obewoe yesu de wo waresam e kwai enti se wo no yirinya problem na wa soro kwa kire Roman father say wo yirne mpese wo no ne beda Roman father ko kan say ko no na bi ko wona bi na hu finish na ba ndam oyer ebi man no oyer samu mu fura ye tonto fablo do bi yam o se de bomba ya abwa wo fablo enti sebe wa kasa oba mame mesremo men kasa mo kwa difo no mumomani na ho men kasa mo kwa malamfo no ho mumomani na ho men kasa mo kwa konfo no mumomani na ho na oba hu no konfo papa ya kacha so we ya konfo kra you hu no konfo na kasa we ya konfo a hu no say yes na nya konfo na pension ni kawa on do ye kwabi ni konfo me na me ka kira ma wa so no ene contact no fato djemi ana I want so me ka sam we ebi no mo frɛ me a ma na me ba me fa sika sɛm ai skana dia na sɛ sɛbi gafra da bia me ka sɛ wo kɔ hospital
obetimi afre doctor se me yare ntime ba me fa san bra na me se obe mu se me ne bi no eku phone so a anya easy me kwa no ware nti Jimmy na wo di aba na waje di na ba so na se bia na ne bibia ne be 100 Ghana no ne kwa na wa no we nya so e obe kwa san ba ehiao bibia kwa ware anka me no kase obuase ko he ba bia nkrofo wura efo etugo bibia kwa ware okay enti wo yare a mese bra gold na watu atutwa nwan malam so de bra wasasi obi so ojiafri wo malam se bra inshallah obi awiaw malam se bra me na ma cha krofo sa wo koman mu achi elder a o ya krofo ana obi twa obo de me na me ka na ma ne ka ho yes enti anya se afi ana me namu a ebi ase me se wo de bra wo de wo ye chinyani ni abra ni pada wiaw ana bakacha so wo yire wo ho obi ni abra wo yire no person gine free wo nsam wo ba me wa mechraw anya ntokwa nya he me chraw akom wo su ni fidie keke yiwani onkonkofa man bankunu bukuruma no ni don konkofa ya wo yire no na me ma wo de free wo akura obedi akira ba na wo hunu se biade wo no die anya de akomode no ma me fa me telephone number se and so why if come no why if ana aya nyame okay aya nyame ana me wie bibia wi da bia me kase mete ha me kase yi de ekoso nyina ai wase me den da ase e de ma me yere mama yes be god da bia me kase anyo ba biara ana otumi nya adwuma ana onne kunu be nante ama no kunu atime ye adwuma kyare because ye wo mani bi wo ho a ye se nana champo se twetwantire bi asura yi ya na onu ankasa kura no oboge ni wo nyachi nti ohunu si no kunu be boge kino ana bi hunu sana me ka enti moji mala Muhammad telephone numbers no aya 0245 77 18 01 0245 77 18 01 and 0200 797 887 0200 797 887 wa wo ba na nante na no so nsuo awa wo de brakeke ano no nti me chia kuma wu TV fo adwumayefo sound fo ene cameraman ene adwumayefo nyina nyankopɔ anka mo ho ene obi atie ye nyina kasa de me be kasa ye nipa no ene ginchene di moko ede hawo be ma nipa be yi nipa so afre hawo nti me sraw fi kasa de nya me kasa ense de me ka ye nya bia fa kyame na me nipa te se wo a me ma obi bia assalamu alaikum na waji so wa alaikum salam rahmatullah wa ta'ala wa barakatuhu me chia me wife wo fie ne me bra yi ba ne me nkwala yi nyina ye chia bia next week 7 to 9 ebesaisia na afi ye din komo yi ya kramo bia na me wade bia ya me kase me nia malam anaso afoko ti kase wo mbehwe wa brabo mbehwe wo shebrem mbehwe wo dachi e bi ni wi ase da apart from me nya me am so